Tshisekedi Chilombo arifata mu nama ubwo bari kumubaza ikibazo cya FDLR, ari imyoza arasohoka akubita umutwe hirya akubita umutwe hino n'agahinda kenshi nyuma yo kubona ko ibyo ashaka bitari kugerwaho, nyuma yo kubona ko abayobozi bari kuganira nawe bari kumubwira bati bandu usenye FDLR ubundi bintu bikomeze. Tugiye kubagezaho rero ibyabereye i Angola aho Felix Tshisekedi ubwo yaganiraga n'abayobozi barimo Joao Lourenço, barimo Faure Nyasimbe, barimo n'abandi bayobozi batandukanye bari kuganira ku bijyanye n'agahenge ndetse n'ibiganiro bishobora guhuza abanyekongo, babwira ko agomba kubanza agasenya FDLR. Rero reka magezeho uko byagenze mu cyumba cy'inama nk'uko tubikesha isoko yacu yari yibereye muri Angola. Mu nama ikomeye yabaye kuwa 9 Gashyantare i Rwanda, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahuye no kuri kutamworoheye. Amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntashoboka mu gihe FDLR umutwe w'inyeshyamba ukomoka mu Rwanda ufite amateka ajyanye n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 utarasenywa burundu kandi yarashyizwe mu ngabo ze. Abitabiriye iyo nama barimo Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ucyuye igihe Joao Lourenço, umuhuza mukuru wa AU Faure Nyasimbe wa Togo ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo wari uhagarariye ba Perezida batanu bahoze ku butegetsi bafasha mu biganiro hagati y'abanyekongo. Mu nzira zitandukanye za diplomasi uhereye ku mushinga wa Rwanda ushyigikiwe na AU, amahoro ya Washington yahujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku biganiro bishya by'abanyekongo byateguye ko byayoborwa na Angola. Ubutumwa bwabaye bumwe: Kinshasa igomba guca intege no gusenya FDLR kugira ngo amahoro arambye mu karere agerweho. Mu gihe kirenga imyaka 30 umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagiye uzenguruka ikibazo cya FDLR, umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nubwo hari ibihano mpuzamahanga n'igitutu cyagiye gishyirwa ku buyobozi bwa Kinshasa, uyu mutwe uracyakomeje gukorera ku butaka bwa Kongo. Bivugwa ko unafashwa mu buryo bwa gisirikare n'icyo gihugu. Abari mu biganiro bya Rwanda batangaje ko Tshisekedi yabwiwe ko hari ukuri kudashobora kuganirwaho, nta gikorwa gifatika gifashwe kuri FDLR, ibikorwa bya diplomasi bizahagarara. Inkomoko imwe yavuze ko Tshisekedi yasohotse muri iyo nama agaragaza kutanyurwa no guhangayika aho gushyira mu bikorwa byuzuye ibyo yari yasezeranyije mbere. Kinshasa yagaragaje ko ishaka gutangiza indi dialogue y'abanyekongo cyangwa ibiganiro by'abanyekongo ubwabo bisa no gusubiramo inzego z'inzira zisanzwe zihari, kandi bishobora gufatwa nk'uburyo bwo gutinza ibisubizo nyabyo. Amasezerano ya Washington yasinywe kuwa 4 Ukuboza 2025 yashyizeho umugereka w'uburyo bwumvikanweho. Leta ya Kongo igomba gusenya no guca intege FDLR mu gihe u Rwanda rwari rwasabwe kugabanya imyanya y'ubwirinzi rwari rufite. Nyuma y'amezi 2 nta bimenyetso bifatika byashyizwe ahagaragara byerekana ko aya masezerano yashyizwe mu bikorwa, kandi ubufatanye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDLR burakomeje. Mu gutanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko y'Abanyamerika kwa 22 Mutarama, umuyobozi wungirije muri ambasade Sarah Trotman yavuze ko FDLR ari icyago nyacyo ku Rwanda, kandi yagaragaje ko ubufatanye bwa FARDC na FDLR bunyuranyije n'ibyemezo by'amasezerano ya Washington. Mu myaka ishize ubutegetsi butandukanye bwa Kongo bwagiye buhindura uburyo buvuga kuri FDLR, rimwe na rimwe bwerekana uyu mutwe nk'icyago kinini ku basivili b'abanyekongo kurusha ku Rwanda. Hari n'igihe Kinshasa yagiye isaba ibiganiro by'umwihariko hagati ya Kigali na FDLR, ikintu u Rwanda rwanze burundu. Ubu bufatanye bwagiye bushingwa ku buryo bukomeye. Abarwanyi ba FDLR bashyizwe mu myanya y'ingabo za Kongo, harimo ndetse n'indi mirimo yihariye, bakaba banafasha mu guhangana n'inyeshyamba za AFC M23. Ibi bitera urujijo mu kubaka icyizere mu karere. U Rwanda rukaba rukomeza kugaragaza ko kunanirwa kwa Kinshasa gusenya FDLR ariyo nkomoko y'umutekano muke, nubwo Kigali ishobora kugenzurwa ku myanya y'ubwirinzi rwafashwe. Abayobozi b'u Rwanda bavuga ko igisubizo kirambye kigomba guhangana n'icyo bita intandaro nyakuri y'iyi mirwano.
nubwo habayeho ibikorwa byinshi bya diplomasi binyuze i Rwanda, Washington na Doha ndetse na EU, ikibazo nyamukuru kiracyari ikibazo kidakemuka kugira ngo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagere ku mahoro arambye. Kinshasa igomba guhangana n'ikibazo cyasigaye kirengagijwe, gusenya no guca intege FDLR mu buryo bwuzuye kandi bushobora kugenzurwa. ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira ibyabereye i Rwanda, Tshisekedi nyuma yo kumubwira ko agomba gusenya FDLR we akumva ari ibintu bidashoboka, byaje kurangira asohotse mu nama hari abayobozi kubera ko yumvaga ko bidashoboka ko yasenya inshuti magaraze arizo FDLR. Hagati aho M23 ubwo Alliance Fleuve Congo M23 yahishuye impamvu yiyemeje kurwanya FDLR ihangayikishije u Rwanda. Umuyobozi wungirije w'ihuriro AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi, Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro The East African, Bisimwa yashimangiye ko AFC M23 n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politiki, kandi kubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Kongo. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi kugira ngo ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranye umupaka barimo abacuruzi zigende neza, no mu gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatera u Rwanda. Yagize ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mijyi kubera ikibazo cya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira FDLR yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amafaranga ikuramo ikabiyagura intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze bakwirakwizwe n'ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire. Ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bisimwa yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuyiha ubufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko ko kuva AFC M23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka yafashe icyemezo cyo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutazajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwisenyera. Ati twaravuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu n'abasivile bagirwaho ingaruka n'imirwano. Rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane uyu mutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagombaga gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage b'impande zombi. Ati iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo tukabihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe ex-FARE n'abanyapolitike bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinze babanje kwiyita andi mazina arimo RDR, ALIR na PARIR. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uburyo AFC M23 isobanura ikibazo cyo kuba bakorana n'u Rwanda n'uburyo bakorana. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.